Адамға қызмет етмек, яқшылық yapmak, cemiyetке файда кетірмек асырлар девамында Али Жинап иш деп сайылған. Bizim ecdatlarımız бұлар аққында білген ве ичбір заман ұнытмаған. Абламид көпірі bizim мирасымыз, кечкен асырның темсалі ве шу фікірлерні избатлаған парлақ бір мисалдыр. Вақыт ise әр анги yapılған ішке өз қиметіні кесе. Қырым yolları сан gidersin yılan, Ablamid көпірі бірісін бағлаған, Тарханкут чарлығына о yol açқан, Адамар өміріне нұрларын сачқан. Бұл ерлер өз текрарланмас дүлберлігінден ғайры açılмаған сырларының белледір. Ateşli күн батылар, қамышларының яваш тетремесі, кушчықларының чывілдесі тазе ава. Оның etrafında çok meraklı efsaneler yürümekte. Кезлев ve Акмечитні айырған Донузлав көлі екі көпірілі бірлеше. Бірісі яны, ondan esas nakliyat hareketi geçmekte. Eskisi halk arasında Ablamid köpürü gibi bellidir. Eski köpür viran etildi ve bu günge kadar toprak uymesi gibi saklanıp kamışlarla örtülgen. Rivayetlerde aytıla ki Akmechit rayonundaki Sadırбағай köyünde Ali Жинап ve zengin bir Ablamid ağa yaşagan. Çok çölü, koyu olgan. Birkaç koyunun sahibi edi. Aynı onun teşebbüsünün köpür kuruldu. Akmechit ve Кезлев rayonlarını bağladı. Lakin kuruluv işleri bir sıra kıyınlıklarga uğradı. Bütün koyulgan uymeni birkaç sefer toprak astındaki sular alıp ketken. Ama köpürünü hep bir yaptılar. Aytalar ki Ablamid Bey her sabah алтын ақча ile ağaç sandıçығынан çıkkan. İşçilerge büyük yardım eterek böyle degen. Evimde aşamağa bir şey olmasa da gayretiniz için hakkınızı bererim. Parası bitken vakit ise apayının bezeklerini satkan. Adamlar ve onların korantaları tok olmalı. Bu da menile bağlıdır, degen o. Beklenilgen vaka, yani köpürünün kuruluvu bitken son, köyde bayram yapılgan. В конце XIX века в селе Даулджар жил известный благородный Абламид Манбет Кади Оглу, который на свои средства построил мост через озеро Донузлав, которое в свое время облегчило путь многим жителям Евпаторийского уезда, так как в свое время жители добирались в обход за 15 километров. В осенне-зимний период дорога туда была труднопреодолимой. И решил построить этот мост известный меценат Тарханкута Абламид Челеби Манбет Кади Оглу. Многие меценаты подсмеивались над Абламид Беем, проговаривая ему то, что он совсем останется нищим. Но Абламид Бей не отрекся от своей мечты. Он вновь продолжал это строительство, где ему выходили навстречу местные землевладельцы, которые отводили свои земли в пользу строительства новой дороги и нового моста через озеро Донузлав. Таврическое губернское правление приняли чертежи и расчеты Абламид Бея и признали назвать в будущем мостом Аблямита, который построил этот мост на личные средства в размере 35 тысяч рублей. В этот период это были немалые деньги. Gerçekten de köpür sonunca kurulacağına adamlar aslında inanmagan. Ama şu Ali Жинап adamını bir şey toktatıp olamadı.
1889 senesi Ablamit Bey 35 bin rublege kuruculuk malzemelerini satıp aldı. İnşaat kurulgan yerindeki limanın kenligi 179 sajın teşkil etken. Taşlı köpür 5 muazzam kemerden ibaret edi. Şimdiki vakit gayip olgan Keleçi koyu tarafından kurulup, limanın 20 sajın su boşluğunu kaplap algan. Kalgan 153 sajın su boşluğuna ise toprak ve taş getirilip döşelgen. Kuruculukka öz at ve arabasının kelgen işçilerge Ablamit Bey aylığını 3 kat arttıraydı. İşçiler ise öz nevbetinde ona pek minnettar olup, daha da yaxşı çalışmağa tırışkanlar. Yerli sakinler bildirgenine göre inşaat sonuna kadar kurulgan son Çar II. Nikolay Ablamit Bey'ge altın zincirini bahşiş etti. Bu hediye Ablamit Bey'in korantasında çok yıllar devamında saklanıp kaldı ve 1930 seneleri Tarxankut Bay'ın neslini birkaç sefer açlıktan kurtardı. Böyle meraklı malumat rastgele ki, Ulu Kırım Tatar marifçisi, Hoca ve cemaat erbabı İsmail Gasprinski ve Ablamit Bey'in kurantaları arasında dostluk münasebetleri olgan. Belli marifçi, Tarxankut zengininin çiftliginde, yani Kalaç köyündeki evinde sık-sık musafirlikte bulunaydı. Абламит Кадимамбет Оглу совершил хадж в Мекку, священный город мусульман. И поэтому в народе его называли Бор-Мамбет, Аджи-Мамбет. Он жертвовал средства, личные свои сбережения, в помощь людям, которым была необходима по свадебным обрядам, по похоронам и по обрезанию. Устраивал пиры. Aytalar ki Ablamit Bey'de 2 oğul ve 3 kız olgan. O balaları arasında öz çiftligini bölgen. Şu köyler bugüne kadar saklanıp kalmadı. Nemseler tarafından viran edildi. Ablamit Bey meni kart babam ana tarafta. Uzun boylu, kara kaşlı, kara gözlü, dülbür tişleri var ekin. Pek dülbür küle ekin. Merhametli, akıllı, okumuşlu adam bolgan. 2 kere acılıkka barıp kegen. Acılıkka barıp kegensin, bir halk için köpür kurdurgan. Onu özün adından halklar aytıp Ablamit koydurganlar. Ablamit köpürümen men her yerde gururlanaman. Mazalı böyle bir pek yuvaş adam olgan eкен. Adamlar neden köylerden kelgen vaktında nege şi satıp keldiler. Neden son 2-3 araba bulup keldiler. Almanya yemiş satıp keldiler. Son harbamım уже көргенде олардың arabalarını çıkıp dura, buyurunuz bizden azbarga, buyurunuz bizden azbarga misafir olursunuz dep. Başta aman şu yerde çap yürgen balaga bolarına atlarını tuvarınız, aşatınız dep misafirlikке olarını özlerine alıp çığa. Öyle etip bana, meni eşitkenlerim көп şey eşitmedim evet. Ablamit Bey Ali Cenab merhametli ve cömert adam olgan. En evvela o öz işçileri hakkında düşüngen. Bayramlarda koy soygan. Bütün komşularını, işçilerini davet etip aşatkan. Musafirlerge bakşışlar hediye etken. Halkının hatırasında 2 ağa kardeş Ablamit ve Kadir Şimali Garbi Kırım'ın akıkı kahramanları gibi tanılgan. Ablamit Bey esasen Akmeçit'te, ağası Kadir ise Kezlev'de çok şehir obyektlerini kurgan.
Язык ки Аблямит көпірі өз халқына çok вақыт қызмет етіп уламады. У ватан женкінде екі кемері патвады ве Тархан Кут сәкенлері кезлевге кенеде айланчық еудан қатнап башлады. Аблямит көпірі шымдықы вақыт ішлемесе де, хатыра оларақ Қырым татарларының жүрегінде, фольклорында сақланып қалды. Аблямит көпір яптырды түркісі, әждатларымыздың еш күнлеріні, байрамларыны яраштырған. Аблямит көпір яптырды бойдан бойға, сен байрамда yok edi, hoş geldin toyға. Sen bayramda yok edi, hoş geldin toyға. Аблямит халқына қызметлік япқан, бақшышы шан шурет, үрмет қазанған. Яқшылық әр вақыт еріні тапқан. Ән теміз істеклер дүнияны яшатқан.